Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakabenta ka Nursing but Paramedical Course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but she's pa percent ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Kinoilam kasenjok nong sensarch nong hima bowal, haka arpun nyo tarik yoyong arajar arpun rio kila lek banyak kendo yo Chief Engineer PWD Roads. Banyak keren halor ke jingpan tray ya ke Intermediate Road, ka bana Plangwan Broy sa Ranikor, ka bayat nyakat kandai tlikis nong kibahab haka hima bowal. Habakran sigilat patay kubor uba ki NCM usim ke hima bowal ubadai ru Presiden kasenjok ulapan pau ka jing ngongo ya ke sarkar na lor kinong mikmat kiblawan ra ya katega project kaman pensok sikat day ya kinong lait nongwan. Nolor kita uloang bakasenjokan ay ya kajing trailang halor katega project ringkat kajing kentu bakanam dan kanu kajing tek kolmar ya ka khendau na mar ki bapun ki jaka katega than kidai ki jakaram. Shu la kentu ru bakaram dan kanu jing jenrat kulmar ya ki pipe nalor kiwe pat hakaban nakaliang Chief Engineer ulapan pau kajuk kajing sungukia bat komta on sa pentep sa kibor bahalor. Nakaliang jungi kinong kasunjuk kinong sensasi nong mapawal. Iwanang ni bania kendu ayo Chief Engineer juga PWD HKBD begini ke surok kawa kila sedang berpenteri mentah adu Plangwan Broy sadu Ranikor. Kasunjuk jungi kadi ka surok kadi baniat leng bagi sinong ba hap apa juga di kasunjuk ka jungi. Kata adu Sharum Plangwan Broy adu trompleng sadu alai usap. But ningkong ipen pau ka jing sungu ngu ya government ka bala unyo agi kini ka surok lese kalau along ka kabu kalau along ka jingkerku yang ngi ngong samsnong nomor kecip ka surok jungi minta ka senio la dengi lechnong pat la kawan kini ka surok ka ngong ka jingkerku. Ke nyai kublai ru ya ka PWD department ka bala asim kya pat menteri ko ya kini ka surok. Bat kumjuru nyai kublai ya ka ya Chief Engineer buat ekonomi kemat kita biru MLA MDC ke belasih kelang ke di kam bat kajingwan jongi yang ni bani kedua kolong ba nginai kajing tirang bat ka PWD department ba kanum don kono kijing thot ka menteri ke di surok mangilai kijing thot hausi ba la kumno ada don kini kijing disul bha ban terkip dam sengi ka sin kanuksa se HKBD bat ka menteri ke di surok kidon ki pipe mau ki pipeline kemudian harut juga surok. Lesela saya ada menteri kini ke surok kan sujenrat ke jenrat kuto kan tut saki umbang di saki snong ki tau kan long ke jingi ya nama ngi seti ke umbang di kam long ke biang. Lada ki tut kini ki pipeline kata ke banding kau. Kabar kalau HKBD kini ki electric pole mah post light ke penyok. Kidon harut surok. Ya keturu ni keren ba lakum nu ban kaya konsol bat ni bangiru ini asutu ban konsol lang bat ka MECL department bat pen kendria ini kenang ba ka jing ka light ka nom thot ikis nom kita untuk istia nang ta ka balai ka balong kam dan kam ba ka bidi ba jing the kendo pi teng ha gidi jing pentrai ke surak ka jing the kendo teng la shwe the rumah mau ka ta ikija karep ka ta ikitolong teng na gidi the kendo ka ka buan sigis nong kasau kam long su bandi man bam kalau wat ngatrai wat naka pollution ru kadon kajing mana apa ngin ban pen jabo ya kita long di catchment area de halor kini ki benta ni mani kendu ya UCI Chief Engineer ke Plivli bat pi subben sibun ba nakaliang jumur la pen pa hu subben ba ma iru di jimkia ba kini kijing ajimut kijungi baik sampai tep syakwa jong ka PhD department jong ka ECL department bat security department de Sekian nyawan hang ni po PhD department tu penyekian engineer, kalau engineer juga PhD department tu juga Hills Division, bila ajemud hiangi ba akan bahaba ngini penbatch ba bagi department kalau penting surat nang ba kanum nang jing thot padia opai ba dia kan ni kadi state project ba kabagi ong ka Intermediate Road lalu Plangwan Broy satu Ranikor kumang menepi kayak leng ba jong kisnong ki hapa buat juga senjuk inosen sasi nong juga hima bawa. Pi kajiman juga di kasurok kalau kajing kerku ke bakra. Mau mentaya pi nado mau ngap mau plak sewelai kala don ka surok ke babah nanta. Dan welai ni osno bahkan sampai terlibat seduk Plangwan Broy leng baga walba. Kena Plangwan Broy pada kerman ketika state project seduk Ranikor seduk kita kisnong juga. Kalau kajing kerku ke bakra. Kamu apa oleh sepak road? Oleh sepak road.
habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya